ki pelabuhan hadir pun kakubor kabangnya udah selok hadir sini kalau kakubor siapa unong penyem di ini uji sukses kakubor kalong kakubor jong kejikman na benta jona bat jongi nakakir jong play kabangnya siam na gospel ulokas kabaar galong kadkhot kabapra makumko kater hado khot kabasipeo kabapen kemau yang ispan kajing bantlong priu tai jingi justice kakubor kabatman har bapen pau da wangel utrai sya kita kinal ap lambrot ki basa shalom kabentar kotho amne nado ka khot ka bapra hado ka basipo ka ong kumne ladon te ha ka ri ki don apang brot ka basa shalom bat bi amit ne kenong brot jogi akmiru angel utrai lawan cisndo laki bat ka burong utrai teng shan baro saudong laki Yei kasi ting sikade, hemei kau angel amati, WhatsApp ting, naba hakmi, nawalam api kubur roha, kajing kemen makrau, kabalau hagebriu baro. Lakhai Jisu hagar kajangan hagar mit, arbo saudari citang senya. Tang sukai au Jisu ka kubor ka nabi ka angel utrai ka dei ka kubor ka kajikman kinau aplang brot ki basa halu ki penpau ka kajikman ka ti da ke balai brang sa ka jaka balwa bat pensiam ia ka kunau Jisu ubalong ka kubor ka kajikman ha kajikman joni hadu ke jadi segi, hadu ke jadi spas dan aja senam tam benda. Kami berkubur kayak isa kayak ini agi malam gitu ni. Berkunjung hagi dolan jadi wewe. Anda boy ini ke ayam. La pendam lagi bagi kemen sudah. Kembali ke alam berat. La pendam lagi dah bagi kemen harganya. Bat bagay ngajing kuman kadang yay ten kan yay sa hapren jong dikun di jong play naga por sa por di para boy hagre por ni dia gran sa Jisu teken dia kabenta jong kajing slot hagre por kalong na kikemtim jong unoya rupa kiba ulapun pau hagas pas nem bapra udal de isaya nauya thu lupa shwar ke ulo wadno briu utrai jingi justice kare uthe nadu ka pas nem bapra laya thu lupa dau nauya thu lupa jo boy ubakardeng isaya balong way lagi major prophet bala kadeu lane ubaya tupa chapang une mesaya lane chapang une unang pudiem jongi hebreu uisaya unang ka batundai bat ngadkhot kabahnreu uang kunne namar hangi lakhai okun la ayo kun lagi ek jinsia kalong alo da terpen jemu mat on khot de ka ten jo u babla u nasla u blei bakrau bo u pa bom jemput u skim ka jinso ka jing roy ka jinsia jo bat ka jinso ka namput shu halor ka khat purbe mat halor ka hima jo ya berpendiang ya ka ya berkesyan ya ka dar division mata kahok nado mata bat hala kata
Isaya kapor. Siom latip yang kerteng jong unong penium ubalong Jesus Christ. Henry kapor Isaya mensim ke jong ladon ke ingat topang hau. Dah kabawa jari yang ke kerteng. Kabaong ubaplah unamslah lei bakrobo pagong bikot usim kajing sok ki parangin hagen kapor kabentar jong kajing slot na gergetin jong way kabadon na slot apren joli hagen kapor kalon ngan sim ya kawai ka kerteng ka ba Isaya ulai tupa hagen kapor ka kerteng jong try jingi Jesus udah day ubaplah wonderful ujisu ulong ubaplah kami kalong kabenta bangadeng pada slot apren jongi ha kene kapor kabanta habangi pek habangi pule yang life history jong try jingi Jesus kadatang kajing telah sudah nadu kapor lapun yau hakpa jaga kri jamu kameri uli hakne ka gospel ukas kabaan non syafang kajing kayau trai jing Jesus kalong kabapla sisa laong ba umensim bakoi ulai rong hapo jang kameri bala ong bagan meri kala konsip ya ile klum hapo jang kan ong magajing long bagan jadong Henry da umen sim bakoi la ong bagan meri kan simpa ya Allah jang kan badai uta urang yapsa ubadai Joseph Habar Joseph lagi tekstim berkini keberi kabadai kembali. Hadin kumbakat tu kene bor hadin bijinga tekstim ni joki. Joseph udah tiap. Ba kembali kapun ya ikut. Kau tahu lamun penpelain no jarjar orang kene tekstim ni joki. Henry wangel jauh try walai lepas jauh agak onum jauh Joseph wang mendek dan simti kembali kebandong dah sana hidupnya wangel ba ita ikun baik pun nak kuat juga ide kamu semua apa Joseph Yosio nanek bersyai na wangel jauh try una simti kameri kalau kenal jom nampak susu kabapuan kalong bahag terkejut kesdam laong bagadon kakana samari lani kajing sim kerteng ya kepesyong sno haga percaya baru kowe Joseph kameri dilade benden dan ajing kain Kontar ke lalai Baranda berkala pois Hangka Haji Jerusalem Omdan jaka Bansyau bangsa Namar bagi ying kisem Kila datu pa Dagi ubepat Kibayanay dan ay Ya kadang-kadang Hau Kaisar Augustus Kemapuan kalong bahag kaju kapor kameri lade kano yang dia pulung layuat sano om yo ing basa Henry haga bakadyo lasumit kali yawe mahajon lane yawe berdenspa wong hato dam ni am ing basa halimit bangin yakya basa om Joseph Tawang satang hasam kulai ke bahaya berite ambil jekasyu kalau kau bawa ada kata bahaya jisu
lakhayu hasem ulai haying bak haju ko po hakata lakhayu jisu hakata jajam na remit bak hakata gi pol bagum kata ladang dulu ukhlul upatensyan na sa hibne ubalaw ka kubul ukhlul sa sidin ulong dulu kuno ilang ti ya kedusta lain ngari ini kawapulah kalau bahar kata hakata jisu kita lain kita kedusta dari Balatok ya kekerten joki ha kekerten we ki om ya ki kita ki maji MAGI ki khot maji ni magal ne no ngam ta ke ba to kita school kita college ki la order khawa dan re la khot ya ki magi ki la le man pe ya uta ukulong ha be jani ini kelayu kirusa menengkong udah umur kia Baal bergaspa, balai berpasar. Kini kami nak kacang kari lagi. Laom takkom mengelak bersiam lagi wepat kikot baniarat bade ladai buat nak kenet. Laom begini kelayu kirusan kami nak kelai keli kiri kau kena percaya. Kita sekarang ini nanti ada Bethlehem malakhayo Yesus. Way no Persia, way no India, but way no Arab. Kini kami dalam kejong kaying jaki, bal kepala dalam, bal kelapoi haju, bat haju kepo, kata dalam ke kepala. Bat kini haba kelalek dan kbi yang dikulung Yesus. Kita nak dia yang kerja aiso mana jaki. Ka Christmas present lagi ka gift ya hulung Yesus ya kaksiar ka jiwi bat mirde lalai panai hulung Yesus kita nak sibuk kiwe kibaila bersyam tatala bau Yesus ulong bapla ha ka jingim ka jamu te hangga por kendiat dosa Nadam ketua kami bentana negara tim jauh lagi. Haga bagadam dulu dalam jiwa abad ini sepang kejingkong kabau jisu ulong ubahlah. Kawai bentana negara kabagadam dalam jiwa abad jogi haga negara por kalam. Bagajingkong ubahlah kabau jisu udan. Bau jisu ulong Unang ikai ubah rata. Ujisu unang ikai ubah ratam. Habang ipule dari kecil dijumple. Gim syam malap. Ba ujisu ule school. Gim syam masyam. Ba ujisu upule ya kino kikenjakot. Handai laong ba ujisu. Udon kane ka jinstat ka bakarpang ka ba oblay ula ay hau andon mano bala panchans lane banya anya bat utrai Jisu wat nadu ka por ba udang khan asem ngikin mau ka kbi berpa jo kilalet yalam ya usha Jerusalem ha katakan niam jo nagilat ka Islam Ujisu hamto wayo paniasyong rengkat pat kita hikai ke bastatam hapok jong katur kadorba Ujisu ulaya peniya ula keli bat ula air ya kejual haba kita hikai ke bastat ke badan hamto kiamla ban jual Ujisu uaya yaki Peniapnya keniap kejoki dah kita kajing start kajong kami kalau kita kajing start ke bapala kabau Jisu
walaupun bau haga jing em dulu kata udang haga me kata Nima pensiam ko Jisu ko badan kena jing sampang haga baga bor jagi griu kanama mansiam o Jisu ujubran do dagi tinten farsi hakmat do ki ramban do hakmat do ki sanusi ki farsi nama balik Ukraine tumne nama Ukraine tumne kenang bantalan do ia kata jinsta ke jengki hak bamagi ke nama pancapan ia kata jinsta lajang nanta sa gawin pat kapal sapang ka jinglong bapula jong try ini Jesus baro wite bau Jisu udei utau try jong ka bneng mat ka khandel o Jisu ulen egi kamma jeba khrautam haba udon hakane ka prate kajing pulang ka o Jisu lapan pau hamat jo gibriu haba por ka lomba ki kamma ki ba khrau ki ba ule ki kamma ki ba o Jisu ale ki don hadu ko ba ais persantli ki ba ila pensiam na gane ka tim ka jong kawi ka kamba ka banengkong ka Jisu ale kalong ba o Jisu lapan kelawan ya ka hagana ganiraya hato mara menangi ila neam pagkat kelawan dako hande detang o Jisu bala bande ya kane kamba ki kamba ki bau Jisu lale ki long sisa kita ki kamba ki bakrau tam haga dingyam kajong kaba orang haga ne kapate o Jisu lale sibon ki kamba haba ulah lale usyam ya ki griu ki bapang ki basitam ki pule ne ki jong le lomba ke kisah gospel bau Jisu open kia ke jingpang ke bun rukom Jisu open kia ke mamala ke bedeko ke bapang snido panggang tholi patongda ke bahaba Jisu open kia ya ke briu ke bapang ke briu ke yo ya ke jingpang kia kano ke dam ke jing kemerun ke bakrau haba giyo mat ya kane ki mentia jauh try ki Jesus Christ ki parabai de ki jauh ha ko kam ki lo dui ki lo ta hato ki alam hato pe syam ne am yau Jisu boleh kamba ka jing im ke jopi ngalai don na pre jopi ki bariyo mat ki kamba ki bau Jisu lale akajing ia mengjopi kanong kalong kabapula kamtam habagi amat ya kajing pang kajing sitom ya di bahaying di bahasan di jongi ya di khur di jongi habau Jisu penkiak ya ki kalong kabapula kajing ia mengjopi hal mamagi ko kubri lale kibri minumlah ban siampang ya kena bor jauh terang ini uji Yesus Kristus. Nata pada di eipan di kamba di bawah Jisu lale hari ini em jauh. Ni isi pun di kamba di bawah Jisu lale. Kabau yang haslah jauh berdoa. Kabau sah jimbam lagi saw hajar bagi san hajar agar kau. Habau Jisu akan em lu ya Allah saras. Ubaya nanta sage pat kabau Jisu lale shibun ni kamba agajing im bejomo kane kalong bapula ko ke prabe balarang nge pagi priam bau Jisu ulong utrai jawi sagawai mat kajing pula kabaila pansiam agajing im jauh utrai ding Jisu
Kajingiap kajau Jisu kalau kajingiap ke Bapa. Hakaji sisa di para bungit hadir ke bawah. Ngamsum kuat lale ngamkuat dan poin segini pertama dan keren sapang kajingiap ke ukra Jisu. Nama bagane kade gesgi kabani keren lale yaslok kaitin di doblai. Sapang kajingkha di ukra Jisu. Hari bagane keren sapang kajingkha. Kan dulu kajian. Kabapala kajian utara ini Jesus kalau. Bah kajian tu belum kabapala. Napa serius dia kajian utara ini Jesus. Kon kajian tu Gabriel kebalik yang kita mulai. Bagi kamu berkat. Malah orang kajian utara ini Jesus. Bagainya jauh, kamde bagainya hakame lane hamse. Henry kade bagainya pajau Jesus, kade bagainya kabauha pendek ya kata biar tu apa, ya baun saya, bagainya pajau galom, bankan ini, nah berda kiwepa. Kampung ihana mat yang hijau ke mana pakai bangin rekomen tang aksi Christmas atau kejing jom try ini Jesus klaim don kejingnya per kejing mipat try ini Jesus ulaya ulale pada kendu ya kiruya hak kejing tak hantar ulale penjawab bakin kelan bangun Hashwa do kasih bisa. Jisu lalai banten ya di balaya. Wan sakne pate banten di priu begir. Ya banten ya di priu ya. Nangka pate sakwe pate di pula ke do tra di Jesus kata lo. Bagi ni pan do tra Jisu kalau ka pula hadu kata Hadin lai milik but nice me. Habau Jisu udon maka jinta. La orang balakang ya mau kang. Bau kau mau kang udon buat ini. Kau mau kang balakang ya jinta tu Jisu udon buat ini. Hapdeng kehidup senya jauh kami. Lapan telur ya kau mau kang. Baru Jisu ulami pat na kata cinta. Wan isipai ka para yang cakap. Kemtir bau Jisu ulami na. Kat hadu kau ko isipai ulamut padung yang berpeniak elade. Namar ba yoi dari umtir bau Jisu ulami na cinta. Anggar mano bala menyai. Har kapor, har kapau Jisu ulamina. Kameri Magdalene bagi parla. Kila mecha kejinter dance tape banuat ya kamet do Jisu. Henry tu shalasham dega. Kajing nipat do trai do Jesus kadai kejing penyem. Na berta jona beri lang baru ko di parla. Kaji walau beri utrai di Jesus. Kalau banpen yang nar berta jonga bacanya. Ujisu ulong ubapla. Hoi kalong sisa ubapla kau di perabgen dari jengkian joni sila-sila. Ngangai ngaduk di parasama. Kilong tui kilong pa. Hakajinya ganti joni. Nisyam yang ke ege ubapla. Haka bau Jisu ulale kampula. Bau Jisu ulale kamba. Haka jengkian kajami. Dan tentang ese ke parasama. Ki riurba, ki lokbi ki lokpa. Ki bayamat ya do Jisu hake kim ke joki. Kalau sisya kabapla. Komba o apostol Paul
berkendu yo Jisu hagal ji sa Damascus kalong sisang kapapula hadu kata-kata ulang beriu uba pergil ubalang atadat senyam uba pesyak yang dipanggil ya Jisu Kristus Henry Jisu ulah tan yang gadau kejo banhang ni ulah kelang ubri ulah pula hang ni ulah kelang unong yang ulah khatam yang ublay nama kau Jisu ulah pula ulah rong hagadau kejo ngait ko kipar ngait ko kipar sama bonat den jo ini amat ya lo Jisu ubalet ni kampla hagajung him kajuni ngaken mau makawe kesem kabang nandam gijim pule hanti ha agzo misram laisna madam lapha praktikal ya bele hagawe ka rescue home hagaba setan ya kena sama ki balik drugs kepada kerni hari ini drugs jengki ngalayo alat pansyong bangsa bagi kuma apa yang ngalayo pada selok bagi ngalayo pada syanglang bagi ngalayo banglang berkan bagi hatu kuat di ngalayo banyak keren bagi kia ong ngas pilih sio kuno apa pilih hari jengka kali di sio yopi hato piyo ne em giji mentoy yang giji ngium jopi kong kita ki adik di bawah yang giji to sobha jo berkapai bukan bento giji sabda kan thai bercanda ila ay juba yala harga por ki on pastor kalong kapapula giji ngium jo Kadang dan don rengkan bagi parlo asdom atau as hagi jaga nene hagi hagi yingsen mana gisnom maladan ngadat lagi dikemen ngadat lagi sobha ngadat lagi dikle kemen rengkan bagi parlo ki jaga kijing kemen bagi dapathei bagi kemen balude Henry yana lapan kelado tumai haga bangadon haga jaga Kidon kinos, kidon doktor, kidon di pastor, kidon ya selok hangta. Kila yo ya gini selok ke bakordol baru kita tahan. Ujisu lalu lalu kejongki. Balah fanalia ke bakadon hangti. Don uwe usamba. Ubaladu wa kawe kekti jo. Sinyang kekti kalian jo baladu no. Nama kiti jo player nama mau injak dau tanya madum drugs ya ni kiti jo apa lah ikan no leka ni sama apoi ha ajo church college tang si poi bikendu ya la keduk ya la pasma ngalong ubriu batumai Nama Jisu lakta agano kita. Ne sama naga terjimau berkembang. Ulah boy pada pule paswa. Banenta ulah boy dari paswa. Atau jam kasihan Islam. Jisu ulah boleh dia di kambang di kampung di sini jadi ikut kami. Ladang ini diam. Ya gini kai jong trai demi Jesus ngangai tahange dari kasih bi jong kidon di para sama di biama hakum kene juk kejiwa nagalian jong kari voice na nagalian jong na ai the greetings lamba ke social media Bangga seven kamu I greetings kamtam ya di sama. Ki balasat ha tinggi bepen buai.
Lesi hari jimut kiji perkhat ke joki. Ba kiji im joki karena syukur nak kunto. Bayu lesi hari jim im joki kalau syukur nak kunto kelabu Jisu. Dan hari em kamlong kunta. Ba Jisu bangye. Jisu bangye syakri. Belum Jisu. Na kunta. Itu bisyamada buat bisyamada. Ujisu long mereka buat kita beriu. Di bisyamada jika haji ini jika. Kita jauh Allah, kita siasi kita bagus mai. Allah akan lihat kau di perang. Apa jauh di balang di jauh. Apa jauh di distrik dan di pas di lesinat jauh. Dan sibun kilong kami kilong pa kita jawab kiwei kia leh cai mane kiwei kia ro ya Yesus hagasni Christmas hari jin di kam kita kiko dan ya mas yang kumta kajimban dan jimpang bagi jin kibani Hakiran yang dosa. Dan mereka tiap kau di perangnya. Lagi akan duduk, jadi berkumpul kita yang ilmu itu ni. Ujisu, udah dah senang. Ujisu, siapa elok ni. Udah dekat bani, haman lagi buat apa? Di perangnya, sagawai pak, kata lagi kesaki. Mau Jisu long pula. Hal ini kalau bagi para pengen di Kristen cip lok kapercaya. Gilong kawai, gilong si para. Jisu long humem joni. Bat mangi baru gede ki para jong trai Jisu. Bangi don ugle joni badan hante hamle. Baru nak belajar ini Yesus punya lausi para. Jisu perlu yang ada ini. Bangun yang lausi para. Ladang milik jinglet. Ladang yang kendu hakikat nolai. Pide pilalong barang pilalong niat juga. No, hidup ini kita. Oh ada yang orang khas keterian. No. Ladang yang itu menolak hantar dalam bisnisnya kumsimarane. Ngakan mau hausnya, ngakan naik kita pesan. Apa kalian bersih depan komisan sekerela. Ngalabuk yang mereka trainer ganti, Malaysia tu sekerela. Berhantar laju ke kompartmen. Apa kiu yang train nak ganti, Malaysia sekerela. Di habang asyong hantang ako adang kata train malit sa du sa kirila kumalayit may sita may asyong di hantang habang yapur kana nalong sa away fada mo nalong sa away fada basyong hakagakyu kakupatmen di hantang may laikana Dewa pa fada uday fada pada skirlahi Kepada tray siapa Manipur, tuang ada Siti, katong ada Sni sakirlah. Habang yadon po kena tray, landed masni ngayon hanta. Nialam kana, teng ya po sinitin ujong blay, teng ya po chatim lang kasalang mo chapang karoy pa kundong prihet san yang khun jong kabalang. Lumang pasoto. Landed masni ngayon, no? Upara pastor di sana. Ngasnyo ko Panginoon siya ang mga itisura. Kantamle habay nidang sa ganito rin. Kani kalong mapulah do data. Kau Jisu lawan matulong ini kaway united in Christ. United in Christ. Lagi dalam hanggo. Bangi yang dong siya. Bab sa gawin di pula kalau bau Jisu
Ni ya long kawe. Kabamur Maha Jisu Amdan padok amdan beruspa amdan pasta amdan budi. Jisu dunia langi yong kesedo ada li kesedo. Ha Jisu ni ya long kawe. Di Kristen masih satlap jauh kena pakai. Langi long doyong, langi long dostem, langi long doli, hakmat jauh Jisu. Iya long kowe. Kata long kabor kabaplan, kabau Jisu olawan man penlong yang apa yang ini. Ha kene kapakai kemangiyem, kapakai kemangisyong misal. Di para pengen ini ha kene kapor. To ay kau dia Jisu bawa, ulong hagi dulu dijauhi, ulong lem mereka pergi long ye di long sem dijauhi, ulong lem mereka kepas red dari distrik dijauhi, kemudian hadap hagi presbyteri bagi sinar, mentang adon sibun teli sinar deng, kasinar ini sami kapten kami kuat. Di dalam lagu jauh-jauh ke Kristus, di dalam lagu jauh-jauh ke bawah, dan mereka pokok nyalam kawai. Hagap hadu nyalam sipana, hamu Yesus Kristus. Di hari kapol ko di pramgen, aku bola kapolmen, nak bertaja dengan pentinggilan baru hari kapol ko. Doain, ba une Yesus bagi Unong siya o kau Jisu umat peniyum yang apa ini nagipot kijangin. One more ko gipamanit watharay katamwepa. Oh natay ngalong briw ko. Ngalala si buwan gipot kijangin dona. Ngapan kay na gikong kijang ubay. Yola se ngamyo yola. Hare ratip bau Jisu usmilha yang diberi di bawah yang diberi perasaan batin yang diberi penyebab dari ulang kesal kembang yang ulai dari habadon kenal apa diberi perasaan batin diberi penyebab dari ulang kesal dan reda lomba dari kita apa kahubor ka bajing padim kasapyan haglain ka pakai bahadin hadin kito bajing lekwi lade bajing penjo gede gilang abang ka kahubor ka bajing kaya Jesus kalasapyan hangta hari judia mata kalian jauh ka pakai dengan ini bahari kahubor ka dipakai bagi jiwan long beri uturan Jesus ka ay kitaban na kita jona badilang baru. Negro Islam jona amre ko. Maka ay bagi kitaban jong Jisu kan sinsya bagi dulu jopi. Saisi. Kan sinsya hagi lagi kita ser jopi. La dia kedu hagno hukum la hagno bagi lo kabapi kedu. Doble bersama nyaga ini. Untuk guru yang Islam bagi sekalian jemaah yang berkuat boleh nak kata burung begitu. Amin.